ايه ده؟ بسم ما شاء الله، اتعلم كده بسرعه. يا ريتني ما كنت قلت له كده. وفي حركه تانية اهي ممكن تتعلمها كده. ايوه رجلك هنا تمام. كده وماسك فرامل، تمام؟ وهتفضل تنطط كده. وريني كده. عشان ما تبوظهاش، تمام؟ يلا جرب. مره هتيجي معاك ان شاء الله. ده حلو قوي، انت يا عم مستواك جامد جدا اهو. يعني انفع؟ ده انت هتنفع جدا. المهم عايزك بقى بعد ما نخلص الحركات دي كلها نروح بقى نعلمه الادب عشان بعد كده ما يتنكش لحد بعد كده، ماشي؟ ماشي. يعني كنت اعلمك حاجه ثانيه بقى. خش. ايه؟ اعلمك صوب الظهر. انزل. صوب الظهر دي بقى مفيش اسهل منها. طب انا ما اعرفش صوب الظهر اصلا، لو شافنا اصلا هيتخض ويغمى عليه. يا نهار ابيض، وانا اعرف؟ هتعرف يا صاحبي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا هتعلمها وارفع لك كمان حسام بالعكس. عاش. ايه ده؟ جات اهي. ماشي يلا. لف له تعالى لي. الف لك هتبقى صعبه شويه. لا مش صعب، هتيجي معاك اهو. يا سلام.